Sudah kami Tuhanmu bulan-bulan kami salutna sepatu pandan dan sudah dia. Jadi langsung ini mari yang bermaksud kami pasu-pasu no pasat tani Tuhanmu berenami aku mau mai ho bertokan jabu jadi soalnya menang dia kata ikut kayak botok kuda kayak riku salutna mulai hati Tuhan di narohamu tutu di lokau mulak kilingan tak sakut tak sudah burung takso sakut jembel ya di padohamu nih toh mai di seret narohamu dari anai beri kami adong muli bato ham buhani di ruk najo tua di udah kadaka berpiulan ebing roham masuk bato hani udah muna bagi di baik kamu roh hebing mulai ati mari Tuhan di pas-pas itu hatan nang jina muna di pas kamu Tuhani pas itu nanti gotong gitu hani udah muna nonon nami mah bau nama hak kemani bato mai mermeang orang semau saluhuna ya lakon nami na mangadian lalu muma supasu kupang gabi do pakorasan imam marhite gabi no ni ulong muna sinut pila muna menang bili ke tong mangula di ramat itu amma di pasu-pasu ma akan ulong muna berperbungan eng kan ilau sabab muna tujuk kina ro asa dulu ka matong da motong muna ti dulu ka matong da motong akka da kala na loma asa bina kan sobi ma binu ka kita raguma pusakkan matong apor dulu masa dua akka penggabi parawasan kita mulai untuk sebuat kehadiran masalah balosna. Pasal musuh saat kematian mengalih saat naik kesalahan kendali dari saat tempat dalam mulai penggabi parawasan titik kena ngero. Semua ini maha kasih kami naik pe taujumi mati amak panjenani kita mau berarti binatu manuatan. Bagaimana amak situ baru kesehatan. Mari Tuhan kay juro tadi belas salarion iyo tanyaka selandia monyon yana kotong tuibas no tuibonara tuwa bodo nyo bere kodo borukon iyo bang iruata sakami hula-hula mengarkasi hobi jenuai imasi dohong nami dohong na yana konami mulai hati mati Tuhan ta mulai hati mati Tuhan salutna biasa apa kesulitan tuk sungai itu mulai pembenamen no diulos pula mga liab itu lang sekarang aku nas maruhan yang ka laik kuro ikodok kuro bere kuro buruk pisau pasu-pasu ino sila kamu si jalombu doai piamak permusik kami langsung
hak masalah muna panggabian do perhorasan. Ay pebandiran ya sa hukum kami dokter kami. Baik dalam ma si tio-tio lewat kesehatan. Berhok kami ngahamu hula-hula nami tulang nami si mare-mare si jalo tim marakku Mulai tema tadok berkata tapi kebasai ala ketemu di dai paso. Lau sonima dia mau ibadah nami online. jadi pelakari Bekas do di bodomu ulah-ulahmu narong di utak jango. Mulu anak iban wain na saya dulu martubur halakom mapanit tubuh ham nganggo panudun na di utak jango. Jala tarida doi di paradatan na kaulah di tanah utak jango. Kumere kami si hamu si raja buku do ibodo nami masarik ko do hamu na marhula-hula ito marhula si ramu di ulan nari. Dan mardiai baribek kamu marga si maremana narong di utak jango. Imalas ni rohana marhitilas ni rohana ni dison mulkit sebeleng dison dakpiga mana dakris siapa para naputai marbuabai mate imasirono nami jado mu batu pahami ulos siap kami jalan nabi mangiru tu amat tadi bata anggiat tuarin anangro dilehod de bata hai pasok di berenando di buru nami kita bayi rezeki mangido amet tok tomata de bata tuari nangro dilehod de bata tong diamu situ buni anak situ buni buru asa lampar terbata badi akalan seniro hatai molotuk somoti akan menulos nami somot dalenan mengulos yang mulas marwamu mulut na orang bagak pe nggak bagak biate ate bere Oh, itu lah kalau. jadi hope baru moloro hontuso ulang besok kami ulang si mare-mare iban naro khatai nama dorok hope jabui hope margulang-gulang ini manak setia bebere mangalak buru tetong kay buru nitulang na pe baru jutak ko mulorihan ang buru si mare doate himala ingot dei nang yate Dapola itu gabe gonomu anak ni lomok-lomok kan dapola mula kasih mareman lebur julu kola di bawah kolon kola di salako horas among horas inong milmu mekelohan ngalas rana sih ye babak mope sonihat dulu nakne asa sirigar pe among ko tutur huso tonggalan ina burukko ade asa wado iya ade ba hola saksi mareman anggon anak ina burukko na nomor poiba do pungan sa raja buku jadi unang sigat-sigat day na deh je horas-horas sud mangarap kamu mulu pada udah biar menggotot bingung masih gonggomat dote alai mulu tu biro kocol mabe unang Allah berbeda cukup berbeda itu aku alai unang sisir-sirah asa boto muda lingkar to alai unang mangeluel itu bapak ke tu habi lo mangeluel satu mangeluel ho alai berbeda yang termangeluel ho tu 9 juta dah tu habi lo gimana badan ngahami sebanyak dua teh jadi sibil panuduk di isotik kos deh di dulu na pilih na sama luar na yang di tos ke batama tong dia mau ada di dobor betul madu tu tulang asa pinaru mata gani hawana baru-baru pagi luar na pilih bata di tos ke batama nih mau itu rana pula bersumur madu tu asa pertama tadi hari siapa bicara pertama kali udah siapa juta tuari na yang di tos ke batama anak habis tadi mau dobor na bul pagulu madu tu tulang langsung sama kebantian Kuba saat kami menurus nani sama gonggomamu panggabian do perforasa. Bapak pediam mak di holongna asmi rohana nasu ibalde. Patu pamon partikian nauli dari deno. Kuba manatami kuba hidup kami mulai senasu sahat tu partikian orang. Bagian matongon dengan bahasa di bata sahat tu donga-donga keluarga ibodokku laiku Oppu Mikael Raja Buku suri mulai senanek sahat tu namang gudang sonang suhari beruang
alani terpuji matuhatta dan alani gugum dan alani malomi leh dohot itu. Ada orang supasah mo sehat aku tu bere. Perjul seheli pasah ton nami do. Hata maulate nami tu hamu na salihutna. Dongat tubuh nami narosian tanggebe tu. Dongat tubuh nami nahura petami di tapen nuli manang hutagi janon. Dongat tubuh nami naripa ro sudi sian dulu martubur. Dohot akka sian di sana. Tardumuli manang di hule-hulei tulang nami rajai raja guguk sian dari tonang. Rajai sirigar sian dulu martubur. Do sudi tahe hule-hule nami natotong sahat seperti kenon. Rapita lahok na ngadubi pestane bereta. So mani mahata mauliate tu hamuna salihuna na tu nani mauliate di hamuna bere nami Januar rajaku bere masalatku di jalo Tuhani tanya hamuna di jalo Tuhani tanya ni itu kudu lekon hupai hudi hunakin hata ni nak patikan 12 tahun mahu mardo nunga tikina gajah alani ngebeges pardongan muna di begesan mengholong dan puji Tuhan nakinon hata ni dewata negeri odolan di pardongan sari muna di begesan tikion imana tersurat di Kolose dulu ayat 1 holong di begesan las medoha alani berehasia dohoto itu buru si majutak mulu noengon buru nami doho buru si mare-mare itu atong tapuji madohatta di harorami nuang madabutok kamuna omma torok nami las marohamuna las rohani dagi las rohani tordimuna olu buruk nami to matari mata asang kia dina mamukka di udah mulai dosa tikyon di dapat tuhatta matong pasu-pasuna tuhamuna bere hasian doto turu asa di na tutua tapak na dotajun rimitahi di dunia mengangkat ratu hijau mengibu ratu tua satahi saulum mahamuna dina mamuka pardonga sari firmana asang dia ke rumah tangga situ nagok dame holong dohot las niroha asa hati yang tutur merdokon balik tamal bagani tumu dalam situ ari muna dogabi muluhamu masih polo 12 tahun kamu pardonga nate bere langgeng matong pardonga sari pemuna di bagasan holong nasihat Tuhan bison di kami do iman ulus nahapa hafal matong pamasu ni bata Tuhamuna keluarga ni bereku dohok buruku tuak kadik kita neko ulus si torok rabu ulus nagancang asa soner pun itu dua asa viuina ayat sumur gejang ayat dimodal di berekku dohok buruku takas matok kamu siga jamur jalan si torok benok madadu tangi yang disudi naruh di bahasa tikon manguluk pun Tuhamuna asa somon tayen nami totong siat tulangmu do akan tulangmu sudi dison nuaing pada potok kamu asa bintang naruh medis matong tobuna somorok di dulu berdua anak perihamu bere dohok buruku asian torok anak perihamu torok anak reris bolu torok doh ampuna metong sahat tuh asa sahat sulu sahat tu 3 ras sahat di rondang bulan liling mah kita seru dan mulu sahat tu panhorasan jada tu tomat tong di doa Tuhan masya lima harus kami tulangmu mamer partikian kami arung tu tulangmu natu batu biuku arung natu bakat arung tu tanda batu tu semua ni pe jepek ni hata nami gajam pasu-pasu itu hatta Tuhamuna bere kuasa dah mau lihat kena sahamus itu bapak protokol nani
Matanyang namin mga wala sok kami sa loob ng kabenan mo. Kalau ni sa mahita nagtugon namin mga berenan. Di hamo berenami buru namin nasi kopilot tabere sa dariyon. Di testata di naman sa lukas wa sobrabelas sa mulai sa nasugutar na di paroh kamu di kahatapuna hata paso-paso tung sikok na ipiyok pa mo di mga saraw. Pahusor-usor hamo ma. Ido dalam di paso-paso di rumah tangga mo na tiyok karena mangilog. Alam mo ay pwede ng sikok ulota tapuji matuhata disaluk dengan ibasana. Buit tiulog ta sunaryon. Tungod namin mahamo beredo buru namin tiyan. Asa jupang masong andok kono putay dulu tu. Asa harbang ma dalam tu huta balatuk ma dalam tu jari. Saluhut kapaso-paso ng pinasahan akka hula-hula muna doon tu muna buru muna. Tangyang namin to matali bata ikot takas na yapo mo martongan niya. Wai pe tungod namin madamang tujago sa masulus sa tinugot tuborteat. Dukutubu hamian no kotutongan ibagas mo na martuay sahat mamo horas jala gabiya. Mapar musin namin tungod na pabera namin upay dalam mana hokar botus.
kami dahulu sekutam no. Masih itu sakita. Uli dia aku dikat di hati. Kisbay, dadah.